Piba Chakauba Thoram Miyamna Thazabigano Ukal Handak Marak Piba Chakauba Haiba Thoram Ama Lamdam Masida Kanna Satan Ragli Basi Miyamna Thazabidanabang Umang Laikan Ba Punbalup Ukal na apil Taurak Lane Ukal gi Cherolaman Hai social media Facebook na Singbadang Hiram Sigi Matang da Aran Bawapam Kaya Sandok Tuna Miyambo Charang Khwairang na Halibasing Asi Ukal na Line Low Day Laipaki Oibang Laithau Tinthau Sing Amade Singu Laipau na Singbasing Dasu Asigumba Miyam da Lana Sandok Liba Wapam Sing Asigi Matang da Thoidong na Pankiba Laite Adubu Kunay Asigi Oibang Laithau Tinthau Natraga Laigi Oibang Wari Wakong Sing da Laidibang Thazan na Bising Asi Netu na Puna Bohona Bang Tawong Amadang Asigumba Aranba Tonga Kaya Sandok Tuna Kunay Gi Thazan na Bising Heg Kongoy na Bagi Tawong Kaya Lepta na Satarak Lane Masina Miyam gi mafam da sarang na ba nungnang ba kaya pokhan badan na sel thum gi achauba amang ba masu ohelle maira katlo lay angang ba katlo pidal katlo athum mahaw katlo laphu na chakau ba sareng na chakau ba haiba na chingba kaya masu lawpai lay fauni haiduna matam gi oina kaya masu miyam marakta sandok tu no miyam gi thajan abi da khudong saba lawba kaya su thengna re sagai gi natraga imung amagi oiba laithau da pirakpa Laipau kaya masu miyam da lana sandok tuna laipak miyam wana basin bagi thawong sing asi ngasi su ai khoina dumak thengna re asigumba miyam wahan bagi thawong sing asi makha tana sathabi da na ba mari le na ba pum na maki mafam da ukal na ngak no na haizari hai re asigumba lai gi marum da masagi khudong cha ba yenglaga miyam wahan na ba asigumba thawong sing asi makha tana satharak lavade ukal na Tumin na laithok pa tawdana laipak miyam mamangda puthok tuna matik sa pathabak lakhot kani hainasu makha tare nongalamdai da yamlaba drug fare jalinot nampham ama thugai khre ngasi ayuk angan ba nongalamdai da war on drugs ki saruk ama oina Imphal East Police ki anti drugs special team amade yadagi apunba team amana urup kangthak kairaw amade kiam gaida sathagiba operation amada nupi yauna miyoy ahum drug Jalinot amade Jalinot sabada sizinaba polam kaya ka kona na fare thawdok adu da soft case manga da haptu na thamlamba heroin kaya phagat pangamlei higok masugi soft case ta hablamba heroin gram kuntra ka taruk amadi angang ba machugi soft case ani da hablamba heroin gram kunga mari punna heroin gram hompo WY tablet lising ahum ga chamapan humbudra Redmi smartphone ama ahang ba bel chani ga marfu ga taruk Lupa chamnga satpigi Jalinot bundle kunga taruk amade Jalinot adu sabada sizinaba sit chamaga ama yauna tongan ba polam kaya phagat pangamle hai re Hawker singi numit thoram pangthokane handak chahi ge Hawker Day celebration gi thoram tha asigi kunga manga ge ayuk pung 10 ga minute kunthra taba matamda Manipur Press Club ta pangtholgani haina Manipur Hawker Association na thadorokpa cherola mana hai re Association asigi General Secretary Lai Khuram Surjit Singhan hai lamdam asida nungtigi pause yanthokpagi sinphamda leiriba Hawker sing amade mamang thakta Hawker oiramba laikhidraba singi imung manungge miyoi singna saruk yabiyo numit asida laikhidraba Hawker singi maphamda ikai khumnaba utpoina haikat laikat tamgani hai re Hawker Day gi thoram asina maram oiraga lakliba August kunga manga da pause asi puthokcharoi Churachandpur Medical College ta MBBS ke sit chamagi letter of permit pirakre Manipur gi chingi district singi manungda hanbo ina Churachandpur da nauna sagaliba medical college asida MBBS ki sit chama lehenanabagi ayaba National Medical Commission ge Medical Assessment and Rating Board na pire haibagi cherol tharakre hiram asiga mari lenana Chief Minister Nongthongbam Birena mahaki social media account da post hagatuna harau nungaiba phongdokre Pumna magasi Prime Minister Narendra Modi na Manipur miyam gi khanbiba adu thabak oina onthok tuna takpanai chayol khar khaki mamangda medical board asida mathau taba document sing thaki bada ngai ribane masigi matungda ngasi aya bagi cherol asi tharakhi bani haina Chief Minister na makata na hai re National Medical Commission gi Medical Assessment and Rating Board ki President khuyek piduna Government Medical College Churachandpur gi din da tharak pacherol man hai Manipur University da affiliate tawduna chalaigadoriba institute asina chahi amada MBBS sit chama lawba yaraga ne hai riba mahiroi lawbagi thabak ase Indian Medical Council AK makhada tongan ba section singna piriba kanglon sing mapung phana ngakna chatkadavane college asigi infrastructure human resource amade mathau taba polam sing phanganabagi thodang ase din na pugadavane karigumba maduda awat pa amade aranba document sing
थागलंबा थेंगनरबदे खुदक्ता रिकॉग्निशन कक्पगे ओइथोकपा लई लोइनना लोगी ओइबा एक्शन सिंगसु लौखतकनै इंस्टीट्यूट असिदा तंगाई फदना बायोमेट्रिक अटेंडेंट चनगदबनी हाइबना चिंगबा वाफम कयासु खंगलकले ओजा थारक्त्रबदे स्कूल थिंगजिलगनै जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की बोरोबेक्रा सब डिवीजन की मनुंग चना लईबा बोरोबेक्रा हायर सेकेंडरी स्कूल के अवाटपा ओजा सिंह लाकलिबा ऑगस्ट 13 फाउबगी मनुंग थाबीरक्त्रबदे सेप्टेम्बर अमदगी महिलोइसंग असे थिंगजिनबगी खोंजंग चंगसिलगनी हाइना जिरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन GDO बाराक सर्कल न फोंदोरकले जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट की थबक चादा मरफुगा मापन दशमिक अनि लोइरे इंडियन रेलवे मणिपुर अथुब मतमद ट्रेन सर्विस हौरबा याना लैरे इंडियन रेलवे की रिपोर्ट अमन हाइरिबना जिरीबाम इम्फाल रेलवे की प्रोजेक्ट असे चादा मरफुगा मापन दशमिक अनि लोइरे रेलवे की टनेल पुन्ना यांखैगनी थोइगी मनुंगदा निफुगनी पान मपुंग फाना लोइरे रेलवे स्टेशन तरागा माथोई सागदबगी मनुंगदा तरुक साबा लोइरे मेजर ब्रिज तरागा माथोई की मनुंगदा तरेट के सब स्ट्रक्चर लोइरे माइनर ब्रिज चामगा कुनगा मापन की मनुंगदा चामगा अमदी लोइरे हाइरे मालेम की ख्वाइदगी वांगबा जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन की सरुक्ता सागदबा रेलवे पियर ब्रिज साबगी थबक यामना कन्ना चथरे नोने डिस्ट्रिक्ट की थबक चादा हुंबुद्रागा मंगा लोइरे नोने मना के इजाई तुरेल की मथक्ता इंजीनियरिंग मार्बल नोने ब्रिज साबगी थबक असे चथरिबने ख्वाइदगी वांगबा पियर रेलवे ब्रिज असे मीटर चामगा निफु माथोई वांगदबने यूरोप के मोंटेनेग्रोदा लैबा मालेमदा ख्वाइदगी वांगबा रेलवे ब्रिज मालारिजेका की अवांगबा सी मीटर चामगा कुंथ्रागा मापन किलोमीटर चामगा तरामाथोई सांगबा जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट असिना आसाम अमसुंग मणिपुर की कैपिटल की मरक्ता चथोक चसिन तौबदा पुंग तरादगिना तरागनिथोई चंगलंबा अदु सुबनतगी पुंग अनि अहुम खक्तमक चंगलगने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की माइकैदगी जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट असी 2003-4 गे बजेट ता हापखिबने रेलवे प्रोजेक्ट असी मपुंग फाना लोइसिनबगी थबक असी लैंड एक्विजिशन फॉरेस्ट क्लियरेंस लॉ एंड ऑर्डर याउना तोंगान तोंगान मरम कयाना थिंथखिबनी हाइरे हार फंगनबियु वांगुदगे नापत फाउबगी कुंबी केंद्र की मनुंगदा लैबा क्लब कुंथ्रा की अपुनबा बॉडी अमा वांगु एंड नापत सराउंडिंग क्लब ऑर्गेनाइजेशन वानसुकोना कोनबा मफम सिंगदा लैबा लौमी सिंगदा हार फंगनबियु हाइना वांगु संदाखोंग अवांगदा लैबा SSWC ग्राउंड ngarang पाउमी सिंगा उनबा मदा वानसुको की सेक्रेटरी अमोम बिनाई न फोंदोरकले मतम साना सस्पेंशन ऑर्डर रिव्यू तहोगदबदगे कोर्ट न सस्पेंड तौख्रबा पुलिस ड्राइवर थबक हंगदहननबा ऑर्डर थोखरे डिपार्टमेंट न सस्पेंड तौबगी ऑर्डर मतम साना रिव्यू तहोगदबदगे सस्पेंड तौख्रबा पुलिस ड्राइवर अमा हाई कोर्ट न थबक हंगदहनबगी अयाबा पीखिबगा लोइनना माकी फंगफम थोकपा सबसिस्टेंस अलाउवेंसिंग चयोल मरीगी मनुंगदा फंगनगदबनी हाइना हौखिबा आगस्ट 15 जजमेंट पीख्रे अरोइबदा ताबिरिबा पुंगदमकपु थागतचरे।